Mucere uyu uranyitirwo mwena wa Kimbimbi Mwea kurerikana umite bururi-ini wa Pakistan kuria urambire kuigwo Mombasa mbere ya wathiriirwo gutwarwo Nairobi kuringana na maratathi maria marabuthikire kuingiria bururi-ini. Ile importation documents zote ambazo zilitumika kuleta hiyo mchele zinaonyesha kwamba mchele ilikuwa itoke Mombasa alafu ipelekwe Nairobi, lakini ilipatikana hapa Mwea. Arimi ma mucere kuma Mwea makoretwo magiteta kumana na kugwa kwa thogora wa mucere, makiuga mucere kuma mabururi-ini ma nanja utukanagio na wa Mwea, na kwa uguo kugwithia thogora igiko kiria kimenereirio ni munini wa gavana Peter Ndambiri, akiuga thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ni kubitana na aria maruna murimi guoko. Turona marenda by time nigetha mathie mautware duka-ini mautukanie na wa guko gwitu Mwea kana menderia andu uguo, na kiu ni giko kiuru muno tondu arimi a Mwea maturaga ni undu wa mucere. Kurerikana mucere uyu uraretirwo na rori utuku, undu uria ukite thiku nini thutha wa gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru kube mukana onjoria aria maringiria mucere wa ngungo guku bururi-ini, akiuga aria mekunyitwo ni mekuerwo ikinya ria kiwatho. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Masi wa Ndia wa Murithi.